Wes. Polres kembali. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Comes off till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. And my high progress, I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. And my high progress, I'ma rip this shit till my bones collapse. She's so on like a light switch, burning back. There's nothing wrong with the way that she's working that. I just want that body bad, come on baby, bring it back. I'm so gone, faded off a 30 rack. She's so on like a light switch, burning back. There's nothing wrong with the way that she's working that. I just want that body bad, come on baby, bring it back. I rap with a passion, yeah, I got it in me. I've been waiting quite a long time for y'all to hear me. It's about damn time you put some stock into me. You're either sponsoring me or fucking bothering me. And the fact is, we just practice all this madness. That is why your status is like a canvas. Chances our advancement is enhancing. And this new expansion's like a mansion. Comes off till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. And my high progress, I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. And my high progress, I'ma rip this shit till my bones collapse. Iya, cukup luar biasa. Kiper dari BRI cukup tangan satu menangkapnya. Siapa tadi tabrak? Sama si Oleh. Iya yang tadi. Sama aku ada. Ada sama Bang Gan. Sama siapa? Gue bilang kok Ibu Reli. Tabrak aku bilang. Bola. Dalam itu. Pare. Pare. Nggak mungkin dimasuk. Aku bisa nunggu kayak gini kawan itu kan. Hilang bola 2. Bola PSS pula. Enggak boleh begitu kan? Terus rega. Kalau empat tadi nepis gini tuh. Ya, kita saksikan bersama-sama babak kedua. Apakah mampu merubah kedudukan? Apakah sama-sama bertahan kedudukan? Hingga mengadakan terjadi adu penalti kembali. Mantan pemain dia dulu. Wes. Sedih aja. Ya. Oke, Polres kembali. Tidur ya itu. Iya. Iya, betul. Iya lah. Udah aku lepaskan bola itu ulang kata orang. Wah, aku masuk sana. Apa ular sama aku mana ada? Bawang. Salah bawang, induknya. Gua tahu. Tahu ular pikir nari apa lagi kau Don? Iya. Kopi itu kan. Biar makan sop lagi kita. Bayi kadang enggak percaya. Pengaruh makan sop ya. Makan sop. Kau jangan sedih sekali sop ya. Pengaruh makan sop ini. Kalah sih aku. Nggak tahu lah. Bang Angkot, ikhlaskan aja biar aku yang nyari. Belum. Astaga. Ikut bola, main lagi jauh.
Ih, bagus. Yeay. Untung ada bagus. Iya. Empat kala pindah dan lantas. Mana mau? Bang Hamdan. Oh, Bang Hamdan. Udah, yang kena sanksi. PLT Kadis Pendidikan dan ya Bang itu. Iya, BD 2 hari gitu. Enggak BD 2 hari gitu bicara. Nyangkut di mana? Sabar Gus Agus. Bam! Aduh! Wah. Pelatih sertifikat B itu loh. Iya, B aku C, mana lebih tinggi? Habis A, B aku C. Tinggian C lagi. C bulah lah. Pergantian pemain. Set. Keluar nomor 7 masuk nomor 10. C bola habis ya habis. Tumbur Simbolon masuk, Tumbur Simbolon. Ya, pergantian pemain kembali masuk nomor 18. Keluar nomor 6. Kamu nggak bawa? Menghasilkan lemparan ke dalam oleh Polres Asahan. Apa yang terjadi? Hampir menghasilkan. Hampir. Udahlah. Ambil dulu STNK. Sia, luar biasa. Penampilan pemain nomor 10. Wah, bum bam. Hah? Bagus pandi dia. Bola dia. Mungkinnya dulu baru. Kerjasama yang akurat. Ya, kita lihat kemana. Ya, Adha Godre. Tak bagian di ketawa. Bang. Bagus nggak bisa dia main, dia harus merepet di situ. Iya. Dia langsung jadi. Lambat aja. Ya. Balik. Sama pula bajunya. Bingung. Sama baju. Naik. Angkat deh. Apa om? Udah lo. Kawan-kawan kerjai dia. Nggak bisa tadi kan ada. Foto kan belum. Main bola. Ya. Hah? Surat nyala. Kami main cuma bilang tadi loh. Dapat. Wih. Ceritakan aja. Apa di kamar? Ya udah. Push. Bam. Terus. Sudah jadi saya TikTok.
gol tuh. Hampir saja. Bang Jal. Mas. Wis. Jauh kali nih. Ya, hampir dihalau oleh Polres menguasai kembali bola. Ke 38 kalau yang 30 cukup tangguh, cukup tangan satu menghalau bola. Kasih golnya. Dengar suara di sini kasih bola. Dibiarkan ya nanti bilang. Ayo Beri, kasih golnya. Ya. Ayo Bang, sportif Bang. Main. Ada uang di situ. Kanan. Hah? Tendangan bebas. Berapa dong? Sikit enggak ada itu. Langsung lain nih buat belakang nih. Tanya itu berapa bilang? Sikat komandan. Cukup tangguh, pas di Apa? ya, Korek Beri kali ini membawa bola lewat 1-2 orang. Iya. Ya, apa yang terjadi? Ternyata bukan pelanggaran. Polres Adha, iya, dengan lincahnya langsung syuting. Tapi belak di alun-alun. Apa? Belakang masjid. Menara. Belakang menara kan Pedi. Betul, lepas. Makan ikan bakar kita ya. Toke-toke. Udah diam lu, Bu. Iya, ini dia. Ya, apa yang terjadi? Ini dia. Kita lihat. Oh, lengket oleh Peter. Enggak. Ada saja apa yang terjadi. Ya, seorang kembali. Hampir. Wah, kenapa dapat? Lompat orang itu. Bisa lompat. Sama ketua kunci, sama ketua. Ya, Habis ini aja sama Polres lagi Bang Oke. menguasai bola. Di kereta. Di kereta. Bang. Diciptakan oleh nomor punggung Kereta. Nanti. 32. Di kereta. Ya, kedudukan berubah menjadi 2-0.
Ya, apa terjadi? Wih. Cukup luar biasa penyelamatan kiper. Nomor 5 ya size-nya. Ya, tipis saja bola. Ya, bola kembali menguasai. Oh, tangan pojok. Tengok di dalam tas bagasi ya. Buka mendecek kiper ya. Ya, keluar. Halo, Pak. Halo. Halo, Pak. Ya, aku pikir tadi main nih sore ini, rupanya udah jam 2 tadi. Nanti main lagi, Pak. Iya, sama orang Kodim ya, Pak. Kodim, iya, Pak. Iya, Pak. Aku nengok lapangan nih, Pak. Iya, Pak. Kita lihat Iya, shoot iya, langsung. Pak. Oh, terhalau sudah. Bandung. Ya. Set. Apa sih? Ya, berakhir sudah pertandingan Berry versus Polres Asahan yang dimenangkan oleh Polres Asahan dengan kedudukan 2-0. Oke. Agus. Yang pencetak gol kedua tadi nomor 32 siapa? Asis ya. Ada nasisnya Pak, tinggal gini aja dia. Kampung. Asido.